Ngeda agung sampurasun ka Gusti welas asih kagungan usik malik sim abdi saparakan nyidungkeun panedang siloka kukus nu ngelun tawis pang bakti ka diri nadadi ya ngoni ngaraksa seni dipaparin jadi silokan yang ngepupuh jadi sarining hati nadadi ya kawas muji aji mujas medisi dapat sinopari mentang tak resai nutup sang sining kucur cirina sejababa
Namanya kira naon pikiran yang latih hati susah harapkan dikegeran bunga si kumah aduh nyai angkat hati hatiku itu kumah susah anggur sih hati kang masih ngabunga iya gerakan mana itu gampang rumah tangga gini zaman ayeuna masih sabar nampak tada iya oke tuh boleh sabar tuh kan di barengan masih ngerti
Berjalan di sisi gunung Salihan dapat di melangkan gunung kumakane yang kemajuan kemaju kembasa kejeng dong-dongan sebuah satu mulai di antasan handelem bantun telem cantik gidik kali handeel ku anak lengan nganyari diri abdi tiwat-tiwat teuing kekonten kali kotono kita teuing kekaleng bareng ngomong ini krincang jauh ampan sedikit besar si hore lambon sorangan kadang-kadang alis jahina isi disimpan di atas wajan abong-abong kan refina ngajama bayan kebal cacar di pagar pucat jauh semangat sama dia aja dari dalam kasar kepiting kagak pulang pesembang sapeting asa sabulan ngantosan panutan suci temen ngayutkeun kincir kakeler kakudang kopi kamana ngeken pikir gecaler kahudang daun cangkring daun randu karang buah-buah pikiri lamun kisah lawarna ek main nagedek sedai kembangan lamun dek masing pangket ulah rasa kincir ngaikan regang ulang kedibangarkan pikir ngait seorang kunaon teu dijadikeun ngalah suluh menang regang talina urang beungkeutang najan badan tos paangkat batina urang dieukeutang paralek padat diruksak ngomong suruh karayakna medek pati sumeblak aku amun sorangan
anom oleh-olehan, anom gugus, anom darja. Kehilap kesepuhan ti soreang, anom poke. Ya Om Rahmat Hidayat, parantos kebut cigrah-cigrah. Hilap ke Kejawarat Bandung, Kasepuhan Bapak Tu Bagus Hasan, mangga jangakeun. Ka urang pasar ye sapasar. Dulu jeung ngadangukeun dungal jongko. Mudun. Ya. Wah. Jamu alas jemune kuning wis lawas ketemu maning jewong lanang. Ya iya no. Wis lawas ketemu maning. Raudang Cirebon aku melangurung katonyanoknya. Aduh, aku melangurung katon ya Mas Oleh. Jamu alas palimanan wis lawas sulak edanan. Wis lawas kulak edanan. Gunung sembung panambahan aku bingung beli keruan. Ya Mas Ano, aku bingung beli keruannya. Ijo kodong rambut dan nasi kering kolong jembatan jong lama. Nasi kering kolong jembatan. Kesepuhan perjimat panis keruan tega temennya. Ya Mas Gugus, tega temenan kawaku. Laut pinggir laut aja melangkah wong gendut. Kudu melangkah wong gendut ya Mas Ano ya. Irang-irang kolam bine bocah irang sapa arane Mas Samin. Ya iya Bocah irang sapa arane. baju biru sejembangan Waras. Tangi turun aku pleng. Ali-ali ilang maten ojo lali karo koncone. Ojo lali langkah simbuta. Baca. Indramayu Patrayu Bangsir Mangkedin. Rata. Wong bagus aja kemoyo pulang sini. Anjung, Mas Lana ya. Ya. Suka mandi dolane Rame-rame tempat iwak mana menek piline enak. Ya kakak piline enak. aja melamun beli dadi kawin mah Sari panjaka langkara sia dewe.
ambe-ambe kayu nangka dalika kayu ketinang dalika kayu ketinang wakar pakunung badan lara kepati-pati badan lara kepati-pati arek emben kula langkung saki mangkong kedel sakian pengkedel mau maningkan momen pengen murah sanjang pangan pasar sukra western sero melang karawang gendut karawang gendut pakai beli dompet papa jokna asal sukra kang aku hati kasih mata pirit tamaya buyut dan dermayu kiana cilik jewong lam rata-rata anak dermayu kiana cilik aya lumutina batu tunanya kaki sanudi ya dimuai yang memunggang silaja aya lumut dina batu kehilap kaki baci aya kuya di muara objek kaki gede saleh lumut kana waktu nya kurang terus situ sahur para pasar jayana ka alun-alun situ sahur para pasar jalan napa alun-alun pilih ayah jalapan anu maleret pada timoko momot saga irwasan nyeredet nyeredet sayang dilongo cing seredet sayang dilongo cing seredet sayang dilongok puasa benyeng mana intunan ka urang sim amis benyeng si pari kaum jaga kaum onom benyeng mana benyeng si pari mending mana mending berak
pada piruksa momot suruh di karanyangan nyerede batai sumebra cing serede cing sarebla cing serede cing sareblak ampun sorangan secara ayah kancara intunan ka Aum Obed ya buku cukung pulang wilujeng nyeuhnya secara ya kancara pulang deui secara aya kahoyong datang deui datang serasa bangkeut digantung Aum Obed sareng Anom oe kantun talina mangsami nyek 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 pada tilempang momot kaki Jawa cing serede sayang ditea cing serede hayang diteang nyeredek hayang diteang nyai laksana meser saat di korangan tak hidangan pukulan meser salah di korangan di wadahan pukulan mundur rumah
kagendut nurangan bae nurangan
nutunan ka urang Majalaya kesepuhan Bapak Itra kehilap ya mangintunan agan Sutisna di Karapitan anggota Sanggar Tari Jugala kehilap ya mah khusus kesintunan di Bojong Roh urang Karawang urang Tanjung Priok Wong parang di sisi gunung daun ada melang dan pundu kumaha nelengan kan kuno kamana neangan bilang para tumpak sada meser kepanasan kemang besar bensin di kalangan memang sedepangan bersih tetap seserangan hutan kia jami bodoh boleh diambil lain jadi diambil lain campurilah manuk dengan takdirna suduna untuk dinas sisi lamping untuk dinas sisi lamping tetaplah di sisi lamping majar maneh ikan dulu diangkus daya supi dianto kembang ras nageun ditungtuna daya piwadakeunna saya wadah tenana tiada daya pandanganna ngarasain daya pananganan daya nuan pananganan kiai malah juga mundukan padak manu-manu hutan kia miskin sebuah kepanan